watinda ata mutkisia bonde bala watindela ni wikwatiwa kwa hawakana ni watinda nesa kiwiyoniki ni kuto chandri wakilungu cha dhuva wa mukamba ndri wakseseki cha Adhiani FM nyeni tawa McDonald wa Mathio na ino ni Adhiani FM ni usimu kisia ngulikania kana ndri wakilungu cha dhuva wa mukamba muno tidhi twe teithiana teililia kwa uliku na kumanya ya umo wa mukamba neva tikalilia kithio cha mukamba kiliata utuo wa mukamba vala tuita kamba na vala twelekele idie mambai ya mukamba mukisia ukethwa na ikulio ukethwa na woni ukethwa wajanda kuelea njombe henge kukonia dhuva wa mukamba nena naitu kwa kutumia utumani mukubi mukisia kana SMS nambani ya noti monza inya monza ile thandatu inya namba neno timonza inya monza ile thandatu inya lilika makulio lati usungia muno ni makulio meukulia ya mukamba no mukamba au mitava mukamba au miebala au mieniki mukamba aendeteva kwekiwata mukamba eva mukamba kwa hoyu eika ata nikira kuthe egaki etakithio mutkisia tina mutaalamu tina ofisa tina ndakitali wa kiki tawadhuva wa mukamba tina kenda na studios ya Adhiani na ni heka ni mudho chendri wa kilungu na bena utuelesia masito make au mitava na heka hata asante Makidona Makidona wedwende nesa mwandu ya nesa muno na wewa kithanga ikitwa tizongete muno tiyo mezi asante nina ukethia mwithukisia wakwa abana mwithukisia kibindi ndikecha dhuva wa mukamba radio yitu twendete ya Adhiani FM nie nito Bishop Dr. Gerance Wamanzi mukamba mukitondo mutangi mukitondo umete ngaliko sia kauma ikitui west ikitui county na nini gwamu yongina na kumbaito niketha mbaito umanekana izita mbai twina umo wito na twaite kwithia twina uweno wito yes tino Bishop Andre wasiuma hambetu tethite inene ya mabinda na masitwa makana kakelitu niguo tenda okilanelia ngaliko eno ingi kwi umonde tutekwa na ngaibinda tikilanelia ngaliko ya matinda na masitwa makana kakamwana niguo ye lati unene ya masitwa makana kakamwana yote inene ya chao Bishop twinene ai masitwa mwana ukatwika mundume mwana ukethia na musi wake mwana ukaseuvya mbai nundu mbai yonze kwianana na kithio kila cha imbe keka kiikiasie kwetu ni mwalabu mbai ni ya mundume mundu mukande mbai kujisa kwithwa mbang mundu muka na nicho kitumiyumba ila twinasyo sina mathina nundu tokie twalikangania mbai siaka na ume ukeza kwithia mbai na kikamba asuna na ite no ito ya kitondo ai mundu muka kwa huyu mbai tumitite ya kitondo kwa kikamba twi mabitio nura temba itawa ya nzunga ni mabitio nundu nzunga no mundu muka na rangi aingi neta ni na ka mbai ni ya mwene musi na akangu tabi Makidona tunaisie bara tunene kaingira tukaetabya mukamba mwana wa kibisi asiawa mwene mbai kekana kethia kesikiwe kana nikalite kuewa kakatwika mundume mundume akeka muka mukosu akeka siana iketawa sia mundume oyu na siana ithi ona kutwika sisia ito ni nyoyo wakuma mbai ingi siuka kwa kambai ya muume na musi wa muume na icho kitumitwa ite kwithia baya bakitwa baya ni kwa Makidona wa Mathio kwa Makidona wa Mathio ni atangwa kwa vindu yukwita kwa Inyaa Junior ila kwa alika kwa Inyaa Junior Inyaa Junior ni wa peta kindu kita ilita kuvetwa nundu mbai ikauma ba mbwani kwa Inyaa Junior nundu musiutu wiwoka miaka yukite yukwenda kwa ngai ototuso wa Biblia ni Makidona abalahamu ayo mundu atwasara abalahamu
kuma kwa Sara yeah. au auma na ambaye itawa Evelania ndio asioka kuma kwa Ismaili yeah. auma na ambaye itawa Ismailia yeah. na alabu na kuma kwa Isaka aumi ambaye ingile yeah. ambaye ya Edomu yeah. na ambaye ya Israeli na ezi amekimetingi iteta wa Ketura yeah. na maso vyo ambaye ingi yuwa sisi Abalamu ewe ka aumite ambaye mbeo itano. Aha. Yo ni kwa siya hii kana kaka kabisi pe mudhe nakaile tiovika yo kangu nenge ngele kanyonzeo na Makidona wa Matthew yeah. Matthew na siana plasi itano nda wakwata nda siya itano you see itano si itano Matthew ukakwa kambai yake yeah. Makidona ukakwa kambai yake lakini mbai umani itakuwa na Matthew mbai no iketawa ya Makidona na Makidona na kene wa Matthew yeah. na yonge na kia ya kambai yake iketawa yake na usuno wa Matthew mwisho keza kwizia musi wa Matthew ni waite kuswa dunia na hicho kitumi kwenda kwa ngai ya mundu wekala na ngai nesa akaamua akadhanda wa akauswa dunia yeah. yuni cha kitumi twaidonena twinenea mwana wa kibisi twinenea mwene muse yeah. twinenea mwene mbai twinenea mwene andu na twicho kitumi kana kakasyawa yeah. keta wa kana kakabisi keta wa kana kakabisi kana kakabisi ni kana kakasyawa kasyawa keko kenge keta wa kana kuma mwezola kasyawa kubika miaka 5 keta wa kana kakabisi na kasyawo wotiloba nini kweka wata kasyawa ibeti mbingila syaili yabo ila ngosi aselela ne yase ne twasya wa kilume aha mwene musi niwe kata ni wasyawa yubeka ukalwa kangitu nena kibeti kimwe kitayi na mwana wa kibisi na kiatua kithekea wa nandu nundu yunzini wa mwikalo wo kamba na dini wa kithio cho kamba utatu na neni ya Makidona tunawetie iweto yeah. ya twaya wa kwa kana kakabisi kwa usiusu kwa zila kana kakabisi katwao kasyawa nitwa mana mwene musini woka yeah. kwa unicho kibetiki siatuwa kisiasa na siya etu na chesa weza kwithe kitwa kithekea wanana cheso vikavando chasia kana kakabisi na ila chasia iye kana kakabisi ila cheiwe wasia kabisi chathanga na chosa kana chola ni utilanya chosa kana chokiliolo chasia mwasia babu tiundu mwene ata mwene tu wana waka gila hizi exia veno niwe tila ingi nikala mwana atilanwe nila tu situko etakana kakabisi kudilano ni kutulo mukauti yeah. Kudilano mukauti na sinanzo yeah. Nundu mwana ananzo maekalani mwana mekalani za nanzo mevu na mbono na amina kusiawa engu no nanzo sietilanwa leo nijua mazi ya tutani sita mwana nanzo mwana nanzo na matani zedi forever yeah. Nundu nisuni yonzi ela mwana na atumia ako ya na yu akaisa na kanyo wake kuma ndatikesu ya itakonga yila tukwasya mwana ni wasiawa eta wa mwana wa kabisi mwana wa kabisi abika miaka 5 yeah. Kwenda nambe eta wa kabisi sitwa ya mwana inuwa haitwika kabisi kalakanga nyakala kabisi ka Makidona kala kabisi ka Bishop Mans kala kabisi na koko vika miaka 10 yeah. Kambi ya usenzi ya wasia kakitwa kibisi kabicha miaka 10 kambi ya waliula wasia Vikate Makidona mukamba ni wese yeah. Mwana wa mundume na mwana wa mundu mukama siya wamedhea mainena na wasio wani ndeto siya uo kubikazila hivi nda yu vika ya miaka 10 13 yeah. Ya kuka kwa siya mwano yu ni wambi ya kuweta we ni mumau na nundu no kuweta ni mumau aweta ananzia ile kana kumbe yani kabisa kana kele tukaka kundu kozyo kona inge uzyo wakwa twani tukundu twa muthemba tukundu tutwakwia ni waende ni wambe ya kutwika mundu tukundu tutuyukozela mwitwa yumya nondo na mwana kya yumya nondo na monthe mayuma cia nondo the same time
na cia mwitu ciyuka kuthela kusikwa mnondo cia mwitu ciyuka lungala ayambe ya mavinda make mamwe nake mwanake nondo ciake ciuko cioka na nthini wacio yaliuko ayosa base aitu of man you are the couple na the of man the couple nebo etawa mwanake mwanake kuma yu asenzia wasia ti kabisi ni mwanake na kwa atumia memwita mubisi etawa mubisi aliola wasia ni watuika mwanake kana mubisi. Sasa ndombola Bishop Tambeleliana kana kaka mwana kasiawa na ketwa kabisi keananga ketwa kasiawa ketwa kana kabisi kabi kaba miaka ya kwambia kwimana na kwambia usemba kuona ku yu bala ko yu andu malikila school ni bala ile twambia kubundewa nima twambia ubundewa ndezia ukaenda mukailanja uketi wa mundu ukewa kutunga mwana muti nundu mwana fesi ndula waite kwambia kwikia kilikoni chake yu ni bomba kwetwa kabisi nako kakabi kamiaka ya kwaliula wasia niba mwitu woka kwambia kwitila ngele bako kakumya nondo nake mwana mundu umetibo woka kwaliula wasia nikeza kuma buke nge chume kuma yu kwaliula wasia itambia ila ingi mwaka olonge agethia na kinge uyiba keta wata ibo wetawa mwanake kana mubisi yu ambatanga okabi kamiaka kwambie 16 ayetwa ndele yu ndele kikamba ni mundume ula wiwathine ula utono twana ula utono thukumana twana kwika maundu make kivyake ate ungu wa musei no tonya kusia yu rodo cia na akasia ukaiwa nusia ithise mwana wa Makidona uiko openio kama ntamba samba zote ende kwewanga yu kikamba mwana osu abikabu atwika ndele ai anengetwe mwana wa kumanda musi wake na pau nipo wethia ewathine na ala aimanga makatwika ni ngumi cia kituto kana ngumi cia kivalo ngumi cia kituto ya manshara ngumi cia kituto ni au ni ala mebaya bodyguard makivalo kivalo ni bala wathi wa ini wa kana isitwa ingi kiketwa kituto yuki kituto ki vaina mashambiki ala mekala ko yote ala mewa ni mama ene kituto ni mama na alivo ni mama na alivo na ni mama kwenda kumekizwa anakiani mama na wazi na anakia yu akikisia kuki wazi ukikisia kweti hiwe iye nangu minundu akoselela wazi na pinya aizuzi anakia mo kange ayi ala anake ala ile ala mubisi mambati yange hiwe ukaza yu mundu no ni motivator wandu ama kwitwa anake motivate anake nundu weni ndele no nabundiswe wazi na niwisi wazi no nabundiswe maisha na niwisi maisha kwa utu inene wa mundu yu unavitokie na ba Makidona mukamba mbe twaite kwithia twisi ndaikakana mira mutkisia kiu twambe kukisilelia muno mukamba ndaikakana. What do you mean? Aika mundu ula ukuelewa nzaiko ni chau. Tiondo yume kwa miaka 3. Yo na mwana mwaka omwe. Wewe sisi laili maika na matuko nana. Yumo kamba chambe ndaika kana. Aika mundu wama na kila kitawa nzaiko ni chau. Mundu witayari kwambia family. Yutakitu nandini wambai ya luya na ekuyo. Ukethia mwanosu ni ikwa kwake ni stage ya umutabia hii ni wabwa manda mwendwa pata wanza iko kwa wedo awe mwisho pata wanza iko wa isi ndu itatu kindu chambe ai mwano atawe kindu kita wa maisha mamusi
Kindu cha keli ai abundishwe kwithia wi mundume ni kwiwata nundu yupa wende na utwika mundume. Kindu cha katatu wai kwiwa tambai ya mukamba yuni watwika umwe witu nundu yu wekala tau na nonu usani uki na au nzenge mwe no muzi unao nzima mwimwe nundu yuwe mundume tau na niwa ite kwithia yu wili kathome wethe aku akauta nundu aangi onthe kuma bara twambiie mpaka bakwa mubisi mailika thome. Mai yutraja muse ukendone namo ameta aba kando mayuka kwikala thome methukise ndeto cia atumia lakini zi watwika ni watwika ndele ni wambia kulikua thome wa mutumia nundu ana nuna ikiwe thilo na mubisi kana lo na mwanake ayu aetelo avoa na avoa kwa maundu ala meka wa make kamba maulikua wana kene yubesi ndu ila bingi sieka wa imwesi yali na ungai ila ingesi yali na ungai imwendi ilika mono nundu siitona kwa apulaiwa ilinda taye jue makidona twaito mana mundusu a prepare kicho nzeki mu prepare kutwika mwene musi kila wathi baenza ikoni payiki beti kito no mona keka kila jamini ya masia aikwa payiki beti kito na kuona asingi meta wa asingi omondi yo twa wanza ikoni ninya twili tunini yu tuwa wana tuwa akana kata wanza ikoni siyo bishop ndio tila nepole nukidwa tikati kwika sindo imono kidia tisangane ki maundu meubinduka tisangane ki itokite yo leo Kristo wewe bishop we mu Kristo but ni patonye ko kidia tiendete ute na kikamba kitu na kwa nzie mwagarenge ya kieno kitukune ni tuendete kinyume na kinyume kila tuendete ni kwithia mundu umene waiye musi mundu umene ni waiye musi nundu makidona itokie mataendie mataoni na twatie iveti na siana yo na twina mo ba I love it you twikala na family ba I love it ona wina ke ba I love it mwana umona asasiana yu makidona to kila to musi ola wa kawaida au musi saumwe ola wa kawaida saizu mwana nana na amuka kana ni wa amuka na tendera kwe umba ni skulu atoi we skulu no ona mundu akasio kamusi sa ile saitoto sio tuko ya mwana akomi ya onege no kwithia mwana ya mwana aida akome na niwe si mwana ni waita kwa amuka saa 11 nino mukwati isengewa weekend no suno wewe na siathi cia kwitathela na ke mwana no suno kwenda thauka na yena tuition sita itathela ukiza kwithia mwana onda kesa kwithia na time nethe kana mutumia onda kesa kwithia na time na siana na pau ni po twice ikinya na ti amuka mbeweka dunia yonthe ya isi ikinya pala kwithia pavina connection ya tata na mwana na ke mwana ni wa itoti wa mbai ni tata tata ainite kwithia kila mwisi atena kwa mwana endele nukisi endele nukisi ni wisi nundu ya na uyumite bai kabikaba indo sia na unisi anata na kamea nata akasuma ke meba na mena sia na sita wao asuo ndeno mesi na kama na ive tia na inya na ive makidona kwa tofauti ya mwana inya na mwana ive mwana ive ni mundula mwimetheo mwe onengwe ni wanyongi usini mwana ive no mwana aya kwa angelekanyo mundu kwitwa Abalamu Isaka na Isau na Ismaili na ive ni mundu na mwana ive ti mwana aya ni matona kuita na Waasa maita na kuita na Wamwaito maita na Waasa ti Wainya Wainyake ni mundu musiaitwe ni kiromwe kimwe onembwa ive meki bathukana nutonza kwithia uya asiaitwe ni mundu ungi inya asioka kwa nundu kwa mukamba nitunanenie kwina yo malaya mundu makidona
mukambo mwana yato na kwithia asiwe ni mundu ungi na inya asioka kwo na asioka kwo atwika mwinzioka na mwinzioka su woka woswa ni mundu ungi autwa oka asiasia na ingi na wo use kana kaya tikethio yo lakini kana kaya ni mainyoya kabisa. Aya ukethia nake mutumia no na kibeti kingi na iwatu akana ka kibeti kingi na iwatu akibeti kingi na siana kana iwasiana na kibeti kingi twithia tujasia kana kaya na ka ni methe omwe lakini ti mainyomwe ona naithe ya nanya. Very good. Ila kutukwasia mwana mwaitu twithia tujasia mundu la tumite ndemwe ya mwaitu ila tukwasia wasa kana mwana ithe witu twithia tujasia mundu la twimambeu imwe mula na unoiva nomwe na ijo gitumio ona tuwaka kwa Kristo tuita wana inya tuita wa anaithe anasa. Thank you Bishop. Nenda minukilelia na ba kwanza iko kuiona tu ya ndo tunataka taile oda tu ya kabisika tikabisi nikatwe kamwana ke na nikatwe kambele ndale yitu niwe yaikawa yendele yu fa kabisi okay kabisi ka oko twika mubisi mwana ke niwe waikawa wasia ujuka kualiuka aliukilava mwe nzaiko na ndatu wa nzaiko yezi nzaiko ya banga wane ndua ikabanga na atumia makabanga na makaza siane ila siya bindena kana siya mbua na nundu kwa yai miaka watala wane binda kana mbua siane ila siya bindena nikaikwa na kila mundu akamandhiwa mutili kila mundu ulokwa ikwa eta wa musingi akamandhiwa mutili wa mutila ni kumkwati ya ayaikwa mutili usu kwa ziege ni mutai niwe best man wa circumcision wa minzaiko tio yuteka kitu na etie mwabu twano ni mukamba ndai na best man wa mutwana aina best man wa nzaiko nundu nzaiko niyo katumutwika mutumia mulungalu mukoto twika mwanake mulungalu ikaso tumwa wetu manapata wa mutwano tikuungami wa mutwano nzaiko no mwana ni wa ito kwasubia akaulunga ukizi kutwana akakuya mwitu sumwa ekana nake. Bishop katunangelelea ndeto sia ndete kwa kwambilili kwanza iko kwitumani chugire sabenye mas ya gai magwe kanyateni era agirinde kiendera but now on ndwa masa na omeo ya mbune ende heje tobidi tubikeba kwa tukwa kwambilili ba kwandele na mzaiko pa mzaiko yitu akuba mwanake na nzaiko yu makidona mukamba ni waeto mana kindu chapata muno maisha ni mamu kamba chai nzaiko maisha ni mamu ndume wa mukamba chai chao nzaiko na mwanake aikwa kumapu niwe wambia kosa mamulaka mautwika mwene musi mukamba mwezu kesia ngainda kwazime muno na tuyende yokwata na kibindi kicha dhuba mukamba nye nita Bishop Dr. Gerant Wamanzi mukitondo mutangi namba yako ya simu 0722492218 badhei mwanza ile inya kenda ile mwenana ukambenda umbithi abaya kanisani Githurai 45 balelo ni wakuthina thika mwaka wa mwiso ukoko ni kwa motho wa betoka maloli mamuthanga kuli kwa Bishop anugona. Asante. Thank you nagonito wa McDonald omathi mugisiani asanda nondo okwatiani alitondri wa kilungu kicha dhuba wa mukamba nginya chumani chukite tekwendea kwithiwa na kiwiyo kisio.